Turjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'azza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidzatuna al-kurama nakhussu bidzikrihim hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Muzambil Imran LCMA sidak patena sangat beten kaula amul jaki beten kaula hormati ajunan semulja Kiai Haji Aziz Ja'far, ajunan Kiai Haji Ali Makki, ajunan Kiai Haji Zaini Faisal, ajunan Kiai Haji Subki Muzakkir, ajunan semulja Kiai Taib ben setaja kiai setaja guru saya hadir nyuun seporah tak bisa nyebut satu persatu da asman ajunan karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da setaja guru sampun alingki eka di tempat. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara istimewa ajunan Bapak Zainal Masduki selaku Lurah Kuel beserta aparatur lurah kelurahan sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali panitia penyelenggara Haul Akbar dari Pujuk Glebun, panitia penyelenggara Muharraman, saya dikoordinatori sareng ajunan semulja Kiai Muhajir sareng Kiai Haji Khalik, ben sateja anggota ben sateja hadirin hadirat muslimin ben ibu-ibu muslimat sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kalaben taufik hidayah mauna inayah beten kaula yakin kasarengan kalaben ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong eka dinto tempat acara semulja asareng kalaben orang-orang semulja aki Allah, para guru, para alim, para ulama kalaben raja pangarep semoga kemuljaan ben alung polong alengki saya kati kesempatan mangken gak dinto beni cuma papolong ekuel bisaus kaula ben ajunan semoga sareng Allah pakun papolong kalaben para guru kalaben para alim ulama sampai abadi dak ke Allah Subhanahu wa taala sateja sehadir semoga termasuk min ahlil jannah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tung situnga makhluk ke Allah seiyar pertolongan nak bentung situnga makhluk ke Allah sebekal abek ta kaula ajunan ketika kaula ben ajunan beda situng tempat seanya mamahsyar sesareng Allah yang terbuaki dalam Al-Quran yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Semoga saja sehadir kesempatan mangkin termasuk dari kelompok seebektah syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi ebekta dak ka swargana Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah, acara kesempatan sore mangkin gak dinto sepertama iki gak dinto memperingati tahun baru Islam
1 Muharram 1444. Meskipun semangkian gak dinto ampun beni tangkel situng, karena pun pak peringatan kau tu tangkel situng kapi tentona tak kira bisa pengajian karena terbatas sih bisa ngise. Apa napa 1 Muharram gak dinto diperingati mik tak pada kelaban cara memperingati tahun baru selain manabi tanggal 1 Januari diperingati kelaban cara nyomet mercon. 1 Januari diperingati kelaban cara akaraukian. 1 Januari diperingati kelaban cara bakar-bakar. Tapi untuk 1 Muharram justru diperingati kau leben ajunan entar dek kekufuran. Yes'e kelaban zikir, yes'e kelaban istighosah, yes'e kelaban munajat da Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kau leben ajunan sebagai umat Islam sepertama gak dinto ngakungi kesadaran bahwa kau leben ajunan masuk dek ke 1 Muharram 1444 kak dintok sepertama peten sajen tua umur sajen ko kamateh sajen sem tetimun umur sajen ko orang peten sajen tua kapateh sajen sema pak yes'e kalaben aget joget kalaben nyobet mercon ini kan tak sadar cek sajen semak kapateh nyaman. Jadi kula ben sampean masuk ke 1 Muharram gak dintok kala ben penuh kesadaran. Kula ben sampean beten sajen tuah, tenaga sajen tada. King umur sajen ekorangi sereng Allah, kapate sajen semak. Mangkana sepaling cocok ben sepaling pantas untuk memperingati 1 Muharram tada lain kecuali akati acara saat mangken gak dintok. Mabanyak zikir, masemak dak ka Allah, anyuk onda Allah, samu ke karena umur kaula ajunan ebeteti umur sebarokah. Amin Allahumma. Semoga karena umur kaula anjuran ibtati umur semanfaat. Amin. Menabi cepon ulama tulul umur. Ma makna tulul umur? Tulul umur man kana umuruhu ma'mura. Seenya may lanceng umur kak dinto orang se umur rah bangun kalaban ibadah. Beni pa umur 100 tahun beni pakun sebitak pakun petong bolo. Keng bejeng tak toman korang. Ngaji sempat adzikir bisa kak dinto nyamanah tulul umur bada tulul hayah bada lanceng udi saya nyamai tulul hayah ni kejepon ulama karo orang ke tak temate bejeng rangkorang ke pengajian tak intar adzikir tak sempat 100 tahun kita mate terus 1 tahun kita abetok lekau beni ukuran saya rasa paling lanceng odi tapi saya rasa paling bisa ngargai odi kalau ben ibadah da Allah Subhanahu. Mun abahas masalah lanceng odi ka Fir'aun gak dinto umur 1000 tahun 1000 tahun Fir'aun ni kada pernah boleh sampai abetok bi telge punten King Fir'aun bi Allah Subhanahu wa taala enak tepak bulan Muharram bulan mangken Fir'aun bi Allah Subhanahu wa taala takelem makana Muharram gak dinto cepon ulama termasuk bulan muljah dak ka orang setakut dak Allah bulan enak dak ka orang semaksiat dak ka Allah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Nabi Adam terima topeteh, Nabi Yunus keluar dari cuko, Nabi Ibrahim celep ketika yoper. Ben saja kejadian-kejadian luar biasa pertolongan Allah terjadi di bulan Muharram. Cukan banyak kaenaan-kaenaan dak kemusona Allah akatia Fir'aun seepate gak ditu tepak tangkel tepak bulan Muharram otabah bertepatan dengan 10 Muharram. Pramila gak dinto semoga kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban alengki kalaban hadir kesempatan mangken pada ibadat ti orang sebisa ngargai umur kalaban ibadah ben bisa ngasteteh sehingga dari setaja tu saban kekeliruan atau pada Allah teti orang sejen ada sejen semak dak ka Allah insyaallah manabi bisa ngalaksanake gak dinto kau leben ajunan kak dinto ampun tante bekal selamat itunya sampai di akhirat bekal teti orang seteka hajat amin Allahumma. Nika sambil lalu nunggu adzan simin ki. Nika mun terus aki pah dua sa pidato ni kantor pidato lawak pidato kian ni. Deki adzan istirahat mari adzan terus aki. Pokok lempak tu remole areng sareng. Ya aslina gula magi pidato sampai ko lemak sampean tak kira pleman ka iki. Kan todus senen tengah berkat bi tibian. Keng mun gula pidato sampai ko lemak debak gebengkona gula kan PSU bi sampean colong holil cek lanjeng ngai ko. Arab apa kak? Billahi kita ngarek engkau. Punten jak gobatir, makai skor waktu adzan istirahat. Punten beni pahjanan abid punten.
Tak usah aku betir karena ngaji ni kapi sesengka cek lekar bi nafsu ni tak cocok ngaji ni. Sana usah sekejap deki mantan sareng Allah ditilan jalan kasayan. Amin Allahumma. Cuman adan kutu istirahat karena cek pun ulama termasuk salah satu perkara si bisa tetia kisuul khotimah matih dalam keadaan tak nyangu iman Islam kak dintu adegan ketika adan. Makanya kesibukan panapa saus ketika adan kak dintu cek pun ulama kak dintu ipakon ambuaki. Meskipun beda ulama saya mencoba memilah saya wajib mirengaki nikah mun tempat nikah mahallul ijabah artinya lakar jemaah masjid mun bunyi jemaah masjid nikah kita ambu pada tapi istiaton lebih tengati kuda ajunan adan eka di masaos meskipun beni kaula ajunan jemaah masjid teh pala adan tori ambu tori perengaki adan. Semoga bi Allah sedaja sehadir ya berarti orang si husnul khatimah fokus din budin nah abadi dak Allah dalam keadaan selamat dalam keadaan pencera amin Allahumma amin Allahumma amin. Ni kebagian saya panas kan lek ada iki tak napa deki pala selak ibu ni kan lek atas tak napa gula ke bebe dan ti adan dibenci Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Nomor 2 semakin kau leban ajunan bah intar dak kagofuran Bapak Ibu hadirin ngaholen bengkek nyelekek dak ka orang separat tu ka Allah saanya berfujuk haul fujuk ni kan nabi orang kona nyebut rokat otabe salamatan fujuk nggih salamatan fujuk gak dinto aslina pada ben salamatan masjid kuwelne kan biasa beda istilah salamatan masjid nggih. Maksud salamatan masjid ben salamatan fujuk ni kenapa Bapak Ibu hadirin? Mungkin senikah. Salamatan masjid kak dinto hakikat beni untuk masjid. Karena gula sampai umur 33 tahun ni kita toman mireng kafir beda masjid masuk neraka. Beda masjid masuk neraka. Mi salamatin. Jadi salamatan masjidnya kebenarannya nyelamati masjid dah, tapi menyelamati ahlina masjid orang sebiasa entar ke masjid maklum bi Allah epa selamat tak epa pesa ben masjid mulai dari dunia sampai ke akhir pada bi salamatan pujuk ni salamatan pujuk gak dinto hakikat beni anyo onaki pujuk untuk masuk surga karena pujuk gak dinto lah jelas esena surga me bangki je masuk surga teti pujuknya mau tak masuk surga kalau tadi bujuk kak tadi jerengko bahkan engki makan gelak debu lagi ay mik tadi bujuk ni kak tak geng bulan andi keramat sakte ki oding je pun mik bisa sakte bulan beda mal amalan beda kelakuan beda ibadah separat tu ajunan Allah subhanahu ni kau bujuk tadi mungkin acara kak dinto secara hakikat benih kepentingan bujuk asli tapi kepentingan kaul ajunan seentar ni gele pujuk kelebun ni kema kita ajen tari bi ajunan semakin tak kira burung setiap pujuk ni karena ni kasih pujuk mulai kuleban ajunan kita lahir lah karena pujuk kelebun gak dinto meskipun tak ayah oleh makin tak kira burung saya masuk aswarga karena gak dinto seenya mai pujuk yang pulan orang pejra orang selamat semak ada ke Allah mi iya holen mi selamatin secara hakikat benih pujuk tapi kau leben ajunan kalaben masemak kalaben atu aki pujuk samu ke eka polong eka bereng bi pujuk sampai dek ke akhirat teti orang seselamat amin Allahumma pada bi orang mau selawat ajunan mau selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad artinya senikah ya Allah Allahumma aduh pangeran kaulah salli apa ringa rahmat ajunan wasallim ben masalamat ajunan ala sayyidina dak gusti kaulah Muhammad gusti kaulah se asma Nabi Muhammad tore kanjing Nabi itu aki rahmat kanjing Nabi itu aki selamat padahal kanjing Nabi kak dinto pungkana rahmat kanjing Nabi ni kepungkana selamat mi itu aki rahmat berselamat secara hakikat benih kanjing Nabi saya maksud selamat karena kanjing Nabi kak dinto ampun lah jelas selamat kau leben ajuran kalau ben mau selawat tero eki babi kanjing Nabi eki berselamat kalau ben syafaat taipun akhirat jelas lagi makanya dalam Islam gak dinto leben sambian mau selawat pakon sareng Gusti kanjing Nabi pas Imam Romli kak dinto adabu benih coma atu aki rahmat tapi
tapi oleh ngirim kencaran da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kula bersampean kelak ketika ngosos beda pamausan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di orang di luar NU ni kebahidak gelak Kanjeng Nabi mai kirim kencaran cak Kanjeng Nabi tak kurang kencaran. Mun Kanjeng Nabi kirim kencaran kelero. Kanjeng Nabi enyok nak selamat pada kelero mun selika. Apa napa? Karena Kanjeng Nabi enyok nak selamat ni kalau ampun pungkana selamat. Bukan Kanjeng Nabi lah pungkana kencaran mi kirim kencaran. Saya kaparlo beni Kanjeng Nabi nambah kencaran tapi tempat kak dinto mun lampun nguluwa ketika dinto pakun eselene aing maka saya katero nguluwa nak dari gelas kak dinto abali dak kaula ajunan. Makanya cepon Imam Romli oleh ngirim kencaran dak Gusti Kanjeng Nabi oleh ngirim Fatihah dak Gusti Kanjeng Nabi kiasan ala sholawat pada akhir kelaban pamausan sholawat. Jadi tu kau udah saat tanya kadari bering kiai Bengkalan ni kepada situng kiai bengis sekali ila hadratin Nabi Mustafa ni kiai Bengkalan kiai raja ni kak kini orang benih pelan kocak kiai raja tu kok nyuku lempo bisa sampai ni kan Bengkalan ni kemungkinan sudah terbagi dua beda senda khol beda setanda kakufuran ni kiai Bengkalan kafir kak syirik nyembah kakufuran. Jadi Bengkalan menuhol ngak ni masuk neraka untungnya kula mungkin ni Mekasan jadi masuk surga. InsyaAllah mun bagian kiai ni kan ngagali kafir ni kiai Bengkalan ila hadratin bid'ah burdah bid'ah ialah bid'ah kapi guys tahlilan masuk neraka kaya lebah orang neraka kapi Bengkalan bi gule ke bala atau apa swarga cak ke tibi cang swarga lega oh bah orang pantak pada neraka bi gule ke bala maki masuk swarga gule ku mun bi tibi an kengku bukan engki mun bah orang ka pantak pada neraka kan bah masuk swarga bi tibi an budian bi gule ke bala maki masuk swarga mun ke tibi kengku apa ke lagu mun bi tibi an ntar kebun barat ada orang, ntar kebun timur ada orang. Pulang sepe keluar di surga. Ini neraka bulan Rabi ku tak apa norok ke dalam dekin. Ambejak jempah orang neraka kapi. Tahu saking kula ben sampean Nabi Adam ni kai ke baik dalam surga. Bani Eva masuk surga. Lah kan ke baik dalam surga. Pulang ke tibi ku tak gengku Nabi Adam mereka. Pulang gengku. Ya apa minta ku gengkunya. Bi Allah bah emotika kita lang rosong si kacer ni. Tolong rosok Nabi Adam epotek tolong rosok sebilu kak dinto bah kebai ibu Hawa jadi reng bini ni kebai dari tolong rosok innal mar'ata khuliqat minad dul'il mu'wajjah reng bini ni kebai dari tolong rosok sebilu Siti Hawa ni ke dari tolong rosok makanya kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair menyatakan reng laki ni karo rosok elang situng antara sekanan bersekacer rosong ring laki ni kata pada sekanan rosong ring laki ni ke-12 sekacer 11 nek pun kitab Ghamsul Basair jadi rosong sampean elang situng sekacer kak raka kak takut 4 seelang pong kita ajak tu anak atau orang deki ke sibini abu tang rosok ku tak bah 2 saya tak ada lek insyaallah bisa bini lagi cemetel kena nampak saya tak ada kan tek kok jadi yang gula pada urusan tak pada tak usah bah urusan bah tege kafir ni kan apa ni kayak Bengkalan kak sampai jadi carok di Bengkalan ke merkena aliran kak dinto Bengkalan tak bisa diatasi karena ketika diajak tabayun tak kesokan ya cek musyawarah tak kesokan ya cek basul masail tak kesokan mun beda acara haul ya ceng hadir ni ka pengajian terus kondekan neraka kafir teti repot ekiremi kitab ekiremi buku pakul teti repot mun jangan gula karo geng situ mun bah bermain kal Bengkalan kula bah main torokopan boyeng Bamun mari cek basul masail tak kesokan bah orang neraka kapi orang kafir kapi je bonten gula ampun nah tahu sama laknya lagi pernah kesokan tahlil ya atau ya tahlil tak kesokan nengi compong saya tahlil oleh berkat penta berkat kan nyaman kun rukunan ngak ni kengki na bangki cek Bengkalan ni ka masalah kapi atrawih 20 bit masuk neraka aku not bit masuk neraka ki bi gula ke bala saya atrawih 11 beda hadis Siti Aisyah setrawih 3 ekor gula ben sampean karo Sidina Umar pada dalillah saya akan not pada hadis saya tak akan not pada hadis saya tak ada hadis saya selalu apa jeng sopur jadi mau orang masalah akan not tarawih tak tarawih ke kufuran tak ke kufuran kula kar nyempe ke kufuran kula ban sampean kata jak keng nyalas saya kira bagi pai tanya akid kem hadis haul ia mau nyari hadis haul bagi sampai kiamat kurang 2 minggu tak kira nemu bukan mungkin babul haul ya tak ada ya mun tak ada hadis mun tak kalau Kanjeng Nabi bid'ah ngireng Kanjeng Nabi gak ditocek pun ulama benih pah kutu persis mun tak kalau Kanjeng Nabi pah bid'ah benih
karena lakon kanjeng Nabi kadin to beda maqasidu tasri'nya mana beda maqasidu syariah lakon kanjeng Nabi ni ke beda tujuan di dalam syariat kanjeng Nabi ngakui jubah tujuan jubah ni kan apa satrul aurat nutupi aurat jadi udah ben sampean bah mun asarungan bid'ah pulan kanjeng Nabi tak asarungan engken gendu kanjeng Nabi ajubah ni kan tujuan nutupi aurat jadi orang kuel mah kita ajubah an asarungan kor aurat tak tutup ni ka ampun norok kanjeng Nabi Yanjo, aja tak nurut termasuk perkara anyar. Ki Mekah ajubaan dengan padang pasir tandus kak. Muni kuel bah ajubaan, mari ajubaan bahasa kak ke sabe. Kan beda ajubaan aja. Eki namang ki. Kanjeng Nabi dimin asiwak ngangkui kaju arok. Tocuna siwak napa? Maberselesan. Ngangkui kaju arok kak dito paling utama na siwak. Pada ben ajubaan pote kak itu paling utama karena contoh akibat kanjeng Nabi king asarungan benih bah masuk neraka sani kecukan siwak kanjeng Nabi kak itu ngangkui kaju arok paling utama na siwak king sampian umpama ngangkui Pepsodent ben Ciptaden kor elia taki siwak pada oleh kenceran norok kuste kanjeng Nabi tapi benih kapan kanjeng Nabi kaju arok kapan Pepsodent bid'ah masuk neraka benih sandik kaju arok paling utama tandik kaju arok ngangkui rancang kormis pada kisah penting barang kasar sampai anta andi kaju ngangkui surban pada bejengah niat lagi siwak pada oleh kenceran ben yang kep norok kanjeng Nabi tandik surban sampean ngangkui lengan kalampi segera ni pada ni bini ing tak surbanan kalampi ada gerana ngangkui rukuna pada buk seni ke buk kita timun rukuna potele 2 hari aklir ya tetibati nah napa ulah malah sering nang masjid ore degang kui sarung ngasiwak senega dak remah hukuma Qur'annya tak siwak pada oleh kenceran ben yang kep norok kanjeng Nabi meskipun ngakui sarung kencoman mun tempo mancung bah sarung ngai pakatas tokok siwak sebe nganyol keluar iki cak gila tak tahu kaki hu grup ana adia bun pon jadi saya ngak bingkengan mun beda buaki bid'ah kafir syirik tak usah terganggu hati kula ben sampean lengireng kurun ajunan sebede kak dinten mana bikin ajunan kak dintok ka kufuran mana bikin ajunan ngholeh pada kian ajunan amolot jelas engki paham panapa tujuan mangken terkebujuk beda 4 tujuan seten punten Bapak Ibu hadirin biten kula mangken ke boleh pada apa mana bi kula ku ajunan beda orang ngebuda bu apa tujuan kebele benih nyembah ka kufuran benih minta kebujuk punten kula ben sampean tak nyembah pujuk ben tak minta ka kufuran. Ada 4 tujuan kau leben ajunan ngah puju entar ke kuburan ketimbang kene. Yang pertama tabarruk. Kayak infuk. Tabarruk. Napa tabarruk? Akhdul barokah. Napa saya nyami akhdul barokah? Nyuun barokah, minta barokah, ngalak barokah ada kak dito. Loh, kapan ni kau beda tabarruk ni kau pakai kau cai boleh. Loh, minta barokah ni kak kelero boleh, ni kak kafir boleh. Pujuk ni kata andi barokah. Ki pujuk ni kata andi barokah. Keng kelaben parantara pujuk kau leben ajunan bi Allah parigi barokah. Mun pujuk ni kata andi barokah pada bi kiai andi barokah. Tak andi keng ajunan pada salaman ke kiai nyuun barokah kiai. Ini mak kiai bah jawab karo mangi bekerdus telo. Kan enten. Kiai ni kata andi barokah, pujuk tak andi barokah. Keng kelaben mas semak nyeting ka astana kiai kau leben ajunan pah bi Allah parigi barokah. Barokah ni kejapun orang kuel berkat. Napa berkat nikah? Ziyadatu khairim min Allah, tambahan kebagusan dari Allah. Oh diing sajan tenang nak foto nah bagus bini nah toro oca tunya nah taklim tade alako nakas hasil ke Allah sajan semak ni ke barokah. Le barokah ni ke dari Allah. Keng cuman ngak oleh na barokah ni ke menipah langsung pada sebab Bapak Ibu hadirin. Karena Allah ada di dalam Al-Quran wa ja'alna li kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa kutu sebab keluh muntero berasa arjang kutu nginum muntero tak lapara kutu nga muntero beres lesoh kutu teh muntero andi anak kutu ni agak bu agak baja kau agak baja kamu biasa nak nikah sebab jadi pun pak beda orang ngocok langsung ke Allah ki Allah ni ke bisa mata lapar orang selalu ada ni ke bisa Allah makenyang orang selalu ada bi buktena ashabul kahfi asarin 300 tahun tak ngiding mi tak abungo ya tak lapar je
mun reng kuel tidung ki laku bakol lema la amin pengakan bakso mi amin pengakan lapar lakna Allah ni kabisa ada tiaki orang bini tak usah alaki andi anak ni kabisa pangeran iki dah bangki tapi ni kan beni tingkatan manusia ni kan iki dah bangki kula ban sampean mun andi anak kudu alaki bok tak bisa Allah langsung abdi anak tanpa laki bisa Siti Maryam tak teman Siti ngereng laki langsung ngandung makanya Siti Maryam lapor ke malaikat bapak pula mak bisa ngandung tak teman Siti ngereng laki cek pun malaikat qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya Allah mun kasokan ngak nikah tak usah sebab langsung make tak laki andi anak tapi kan tak kabi nih kakak meskipun makin di Bengkalan banyak sini ada Siti Maryam nih kak ada lagi ngandung Bengkalan bu Bengkalan jadi kan tak lagi ngandung tanya kita tangga nih ngandung aja tak lagi mah nang tenang senyampit tahu kak ngarang kok nih Siti Maryam itu macam papiara cedek ngarang lah cuman secara kebiasaan kuluban sampan kutuba de sebab pada kalaban barokah lebet puju oleh barokah lebet masmak kiai oleh barokah mun barokah na tibi kak dinto paparing murni dari anjuran Allah subhanahu wa ta'ala jelas iki jadi benih minta ka puju benih cuma sebagai wasilah benih kuluban sampan benih ki minta ka puju mun sampian bah nyoon sa nikah kelero puju pasoki aki gula lagi nak foto babugusaki tak usah orang luar makin ngojak kafir mun ngak nikah king mun kuluban sampean doa ya Allah kalaban barokah na puju kelebun ten gula petetiaki kelebun ten kalaban barokah na pujuk kelebun pataka hajat taki ten kau leban keluarga nika berarti minta ke Allah tapi kuluban sampian asander lebet orang sesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto tak lero jadi kuluban sampian benih minta ke pujuk benih nyembah ke kuburan punten kau leban ajunan pakun ke Allah pada bi ngangku cimat sampean ngangku cimat paringi kiai sapu biru umpawana paringi selo paringi geleng paringi galong orang bah ngucak kafir pulan parcaja ke salina Allah kulaban sampean benih keng parcaja ke selok benih parcaja ke Allah selok cuma sebagai perantara jelas mun pah ngaku cimat nikah kafir kak makin nginum bodrek kafir bahkan engki berarti kan parcaja kau ber sampean tak parcaja ke Allah itu gue leku mun sakit aja ke dokter langsung tar ke Allah bae libat di libat kuburan je bah mati langsung enggak usah ila tak mantoman sekali engki Bengkalan mekasen menteri Allah berselamata amin bon nikah sepertama bu jadi sepertama antar kak kartu nikah mintar ke kuburan napa sepertama tabarruk napa tabarruk akhdul barokah mi'un barokah minta barokah ngalap barokah dari orang seampun semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala akati fujuk kelebun kak dinto mantar sedaja sehadir oleh barokah amin mun la oleh barokah insyaallah ajunan bekal teti orang saya amin nak foto na bekal teti orang bagus amin tunyana saya kojak tunya barokah iki ibadah dak Allah mangkana orang matur kak dinto sedaja saya kak reng maturan sedaja kus bagus huk apa rata-rata reng maturan kak oleh barokah mi bisa oleh barokah reng matur ke kiai semak ka puju entar penting akhir reng matur ban orang luar matura jauh tak jauh alako nang tenang gula ban sampean kengki soki kapi ica beni ka alako siang hari siang malam tak ambu mangkat kol telok malam isa kita mulai keng roma nek di mebe desa raja ngak roma reng matura king maki alako tak buang buring je begi ngocak ica bare cong mun tak alako saare tak ngakan saare king mun ekuel napa boleh karo saare tak ngakan tak alako sabulan ca alako pakuna deer carana ngelelek mau tak banyak di pengajian ngak dia kan lawan leverkan dia bagan engki ngak mangken ngak sampean ni tina maki tak nyumbang nase tina maki tak nyumbang pese tina maki tak nyumbang beras tina maki tak nyumbang alako sebenting nyumbang salah tak nyumbang sekali bah ngempak iki bekapi kan oleh menemben lagi na berkannya babunten tak apa-apa bukjak ni kagare tanah ni kemun bisa sampean tak deer kan baru jadi ngampung ngakan dia perlu kia iki ya asli ngampung senugu emik dia kan tak ngerena tak alako tak nyumbang beras tak nyumbang pese pak ngakan ndak ada keng timbang gula seeko cak yang nguk gula ngocak anda sampian iki yang ki ngajak gula keng yonceng kan mun pah yonceng ki sero nyumbang pese sero majegeterop sapa orang ngonceng kiai lain lah yang ki iki boleh ki cetak je tantar kok
Madura ni ya Allah, kus bagus ada ngaring Madura ni kan. Bek lambek, cek pon debune kiai gelak. Gelak ge lagu berempat salah ko sekitar 70, cek pon iki. Cek lah ring Madura ni ka kompak asli. Ring Madura ni ka kus bagus ring Madura ni. Tak berdebing raja, bereng je, bukan napa boleh yang pas sampai ala aku tak bejer, cak kemi 2000. Lah coba ke surga je sampean kemi. Tak boleh kan, tu kemian gempang, ngaleng ke pun kada nyior, talpetaki ya kemi jeung mancing. Betang, kikeng mau dicoba kan tak bisa. Berempat kemi surga je, 2000 kan, 2000 1000 tak naning. Mun tak percaya langut sampean kemi majar 1000, mun tak ro kemi saparo yo. Separo nero keceng ke kuel ni. Lain je beban Madura ni. Tung situng tempat itunya, situng Roma, situng Langgar. Kan karo Madura. Maki Mekah tanya ki kasih dapat bola andi Langgar tung itu. Keng muni kuel situng Roma, situng Langgar ya tahu. Apa kenengi bejeng, apa kenengi lajengan. Apa kenengi bekoh. Sepenting kor landi Langgar lupa kompak bede kalakuan. Ki laku cepon kiai ki buru. Abu petong bolo. Mending Madura mun lo parlo andi acara ni kabu. Kapi nyombang. Iki na bangki. Isor beje nih, kamu mate bah tro eko pura kini isor beje. Berempat situng kau pura, 3 juta kan? Setengah kali 2 meter ni kan 3 juta. Keng mun eko wel kor lagi mate sambian. Maki minta aku bulan 2 ngali aki. Tak usah majer. Manter kebagusan ketika dintok sareng Allah pakun mun kaula ajunan pakun bagus pakun sae ka dinto tanda berarti kaula ben ajunan kenging barokah ziyadatu khairin min Allah amin Allahumma amin Allahumma. Pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin. Saya muljaki sering ajunan Allah. Napa Bu? Siapa si ambu Bu? Cek ini kujam guna. Aku udah makai compo mun tak dikai rotoron tak toron bukan ki. Pon, seno bersitung tabarruk. Biar ngaki Kak Bu. Titip le mandikan tu deki beda oleh. Sepertama tabarruk, nomor 2 tawassul. Napa tawassul gak dinto? Agabailan jalan makleka uleban ajunan depak da Allah Subhanahu wa taala. Atawassul gak dinto pakon bi Allah. Allah dabu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Rengkuel ajunan patakok da Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihil wasilah. Ben aga baya perantara, aga baya jalan makle lekas depak de Guste. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan at-tawassul gak dinto bi a'malis sholihat oleh kelaban kelakuan bagus oleh at-tawassul kelaban orang seki odi ketika kanjeng Nabi lambek para sahabat oleh kota bemangkin kelaban orang-orang soleh oleh at-tawassul kelaban orang sampun sete ketibujuk nikah oleh keterangan nikah tulis dalam kitab Mafahim yajib an tusahhaha bahwa at-tawassul gak dinto oleh kelaban orang odi oleh kelaban orang sete. Jelas iki. Napa saya nyamai tawassul? Agabai perantara, agabai jalan, makle kau leben ajunan depak dek Guste. Pah, bade saya ngocak, tak usah tawassul, mangkat tibi bae ka Allah iko. Nek di luar NU sapora. Napa boleh entar ka Allah, ka entar ka Pak Bupati Pamekasan mun mangkat tibi sambian. Ni kemekide Pak mangkat ki laku de Pak leman arapah apa terjadi lancur ju sampean 11 kali tak temui di makantura. Iki na bangki. Temu kantor malam tak ibeki masuk bi ajudan. Arapa tidak ada perjanjian. Ibeki masuk ke dalam tak tepangki ben Pak Bupati, Bupati na kunjungan. Keng mun aku bae perantara sampean libet Pak Lurah, Pak Zainal dan kula terus antara ka Pak Bupati atraki. Telepon mi Pak Zainal Pak Bupati. Beda kantor ati. Ikan Bupati Bu. Masa ngocah beda kantor nur jeung beni gubernur. Beda kantor ati. Iya rah. Ya kan lurah. Beda apa rah? Entar ti. Perlu apa? Taya masyarakat ngacek nih. Oh ya dan dia. Keng kalem ya. Arame ke bodoh. Ya cukup le sediaki. Sepertama, mulai terbi Pak Lurah posang dapat tak posang? Tak kira bos. Bi ajudan ibeki masuk dapat tak ibeki masuk? Beki masuk. Senomor telok ibrik ngakan dapat tak ibrik ngakan? Sepaling untung nomor 4 sampai antar kantor bupati gratis dari rumah ngampung mobil Pak Lurah Pak Zainal Masduki je. Eki na bangki
Tapi benih keng tak oleh sampean tertibik Allah tanpa tawassul. Keng mun atawassul gak dinto lebih gampang kau leben sampean depak. Ku leben sampean mungkin ngandalaki amal tibik depak ka Allah. Mun zaman akhir ketimangkin melarat si depak. Apa napa? Sepertama, ku leben sampean mangkin ibadah adzikir ka Allah. Gak dinto cuma gen lesan tur kadeng, ate tak sampung. Iki napa ki? Abajang mun abajang ku leben sampean. Sing imami lagi nak. Salat aku cana kau sendiri. Pah ibu dikit pada bacana kecap manis cap bango. Bini ni sahabat jeng ibu dia makin macam mati hasambi macam kecap manis cap bango je. Tadi karole santor kadang ate tak sampung. Iki dah bangki. Atah lil gak gelak roh. Afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Lesanah la ilaha illallah. Keng pulan berkat tak melubi tiba leng kata lengan la ilaha illallah la ilaha illallah. Muncul long zikir keng ate nak berkat. Apa nak boleh pah nasik saya dari keluar la ilaha illallah. Make la ilaha illallah ku tak sempat mele cukup sejak raja. La ilaha illallah kene berjalan la ilaha illallah kene berjalan la ilaha illallah pan raja pakai sabar dai. Ada mun dinak tak ada bu. Sebanyak hari ke berak lauk. Dah berak lauk bulung-bungan noh. Kanto ka mana bulung-bungan. Berak. Oh ya barang bulung-bungan benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kulaban sampean beniking tak ibadah king sepertama cuma lesan tak sampung ke ate. Sementara innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tak nerima ketika dikir. Otak berpamausan ni cuma omber dari lesan tak sampung ke laban ate. Orang lambak kadin tu Bapak Ibu hadirin mun usmaus tak fasih. Gini bang sampean coba periksa ni. Bagian tujuh ni rata-rata mun camat jadi kekeliru mun ibadah kiban tajwid. Keng teti buju, mek teti buju. Seh kelero, keng tak tahu ada semada enak. Bacak benih cuma lesan tapi ke atena asampung da Allah Subhanahu. Tak usah buju, orang po sepon dah bayi sapora. Ni ke macam pate, haluk pada ben semakin dengo dena. Mun po sepon ni ke makin lepas sikit kurang anganga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kan sedekah. Saya matur kurang anganga. Mun saya sorba aja, telempas anganga gendu. Awaja kalu lilaki kan tatai. Bekaneng ki baru mangken beda madrasah beda kiai lalu diajari bagaimana cara baca bahwa Imam Asim, Imam Hafiz itu dua jari. Jawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ada metode yang mengajarkan bagaimana Imam Asim, Imam Hafiz membaca Al-Quran. Mun selamba wajawazna bi bani Isra pakun keng jak coba bagi sini keseman dinikah sekelero keng lakar tak tahu lamba ada semana enak keng di atenah asampung ke pangeran teti fuju aja. Saya kena qaulil kak, saya kena qaulil teman ngimami maurib. Ibu dina sama makmum ulama dari Mekah kedua. Coklah karena ulama pakai di Mekah fase ni kan. Saya kena kau dengan memang maurib macam Fatihah. Ku tak payah cokot cobi di Mekah kedua ni. Ilmu atin akretet. Saya kocak saya kena khalil bengkalan waliullah. Jekin baca natar kelentor ngaji aku. Saya kena khalil pakun ngi imami. Mari apa jeng maurib. Ulama di Mekah ni kat turun di langker. Ku tak payah mbak macan ni dengan langker. Pahalonca. Kiai macan kiai. Cewon saya kena khalil gila cak maca aki pola buru macan. Sampian semacam kiai punten cak bacaan gula tak paseh nika. Pun la baca. Abu bah baca selawat. Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan. Oh. Teu depak ke Banjarmasin ring arep saya maca selawat. Sampian kiai. Saya kena khalil entar beni maca selawat, beni maca ayat Quran. Napa saya baca? Cak maturah. Macan. Tang pangeran Allah. Pangeran nakakeh Allah. Cak ganggu ya. Ku tak entar bah arindu macan mereka. Beni Quran, beni solawat, cak maturah. Macan. Pangeran nakakeh Allah.
tang pangeran Allah cak ganggu ya otiaki ku leku ngaji ya bahagila muni boleh jenan mi bola sampean antar ke dojo gak ki dobak ke bendungan atas roh koltung malam pah bedo macan tengah imbong ngarin du sampean sepedaan cek buru kak turun sampean pahintar ke macan aja macan kak pangeran kaki Allah tang pangeran Allah selebet kok lebet kok insya Allah kare geriki ngetok apa sebab lakar bacaan tak fase tapi omber dari ate ongku asampung ongku mangkana para tudak guste ini kasih pertama nomor dua mi peratu pujuk nih kak pujuk nih kalau ibadah benih cuma ketika putoh ketika bunga ketika jember pakun tak nyimpang dari guste makanya cek pun Gusdur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali cek sampai lupa ke pangeran nikah siang ben malam ni kala kutu bada zikir kutu bada tariqah kutu bada riyadhah kutu bada suluk siang hari siang malam cek lupa artena ibadah ke Allah ni cek cuma kala ketika butuh pujuk ngamal laki nikah ben lakar nikah saya coba kibi kanjeng Nabi ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fis syiddah ketika bunga, ketika jember jambu seibadah ke Allah, ketika sampean butuh tak usah minta, bi Allah paringi. Orang kuel, orang turjan Bangkalan, seibadah mun tempo na parloh, mun jember niku tipi. Mun tempo na sakit semalam tambu sekali. Halo, halo, halo. Ontong kayak gigi, jangan tak sebut Allah aja. Jadi kalau kebaikan puton, betes ngeronyo semalam, boralah, boralah. Poralah. Dia apa bang? Ronyo cok. Poralah. Saya poralah ni astagfirullah berhubung orang kona astagfirullah jadi poralah. Cai pun nak kena santre kulibat hudifat fasoro poralah. Jadi poralah asluhu astagfirullah. Kan engke guna ban sampean ibadah keng ekalak puto namun tempon tak puto tak ibadah. Tahun beri beda corona apa tak beda corona? Beda corona. Apatian tak apatian? Mati kapi sampai sakit ni benian. Cek elong tengen. Kula 15 hari ku elong tak ding-ding apa. Mulai odik baru tahun beri ni ke elong tengel ku. Sakit apa jang kulen? Cek nyarok om cium dak bau, na balsem dak bau, na pepe. Kalau king ke pepe maksudnya saya bisa. Maksudnya. Mun ka om tak idik sekali elong ni. Ketika corona beda penyakit pah tatang ke saare mati gentelok saare mati genlema apuh kejak ben sibuk beni karo masjid saya maca burda kaimbong pahaun coran saraitamin haramin lailan ila haramin can malaikat beri demat kan uki kapan sakit kapan mati beni karo masjid kaimbong aun coran kak kejak nih mungkin corona lah mare saya mati ambuh, bade saya maca burda. Bani karo burda na billahi maki oncor elang lah. Kan sani ke gula ben sampan mangkana sudah pak pangeran ni ke melarat. Arapa? Ibadah mun ibadah. Nah, nyembah mun nyembah. Nah, keng saja ngaji ketika putu mun tempon tak putu punten gula ben sampean. Sementara orang lambak saya mau puju ni kah? Baik dalam keadaan putu, baik dalam keadaan jember, tambu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ni kasih ada buat kita ta'arruf ila Allah fir rakha ya'rifka fis syiddah. Paengak ke Allah ketika sampean dalam keadaan jember ben bunga, sampean ketika butuh, ketika melarat, ketika sakit, tak usah minta bi Allah ibri tibi. Mangkana cek heran mun pujuk ni ka sakte je pun kiai gelak. Aslinya kiai pujuk ni benih di malam-malam ngabur. Keng pantro ngabur bi Allah langsung iba bisa ngabur. Terongi tekan langsung bisa elang. Makanya dalam buat ni kepada istilah ngitek ka daun selembar tak ketela nggih. Mangken pada kor daun gedeng. Kor gula sing ngitek mun sampeyan ni ketela bakul. Lambat ni kemagi daun. Benih keng andik malam-malam ni lah keng pan akar tek terongi tek kebulan ita bengurek. Paelang bi Allah.
Tak usah minta. Cuma Syekhuna Khalil ni kak, boleh sering cerita ni kawan-kawan. Syekhuna Khalil ni ke situ bekto cuman ecabi si Pak Bupati Bengkalan. Bupati Bengkalan ni kak bedakin acara mantoh telu hari telu malam. Bekto na nambere, telu hari telu malam nambere terus tak ojen. Acabis ke Syekhuna Khalil. Matur kiai, abedagi acara tu mantoh telu hari telu malam gak ditoh. Nyuun barokah mentir tak ojen. Syekhuna Khalil pah nulis ke kertas. Mari nulis ekol pet. Sabak katas gentengak cecek betok. Tak kira ojen insyaallah. Iki bekertas cecek tas gentengak. Kalau ben izin Allah. Telu hari telu malam ni kenapa nak boleh king ojen. Ondim le ke Bengkalan punten. Beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan nimur. Beh, mak telempas cang bupati. Cek minta yang telu hari pa 20 hari. Sampang ojen, Mekasen banjir, Sumenep Nambere, Bengkalan nimur 20 hari. Cek pun Pak Bupati, hari pola king margana tulisan atas genteng ruah. Ku tak pah ekana bi Pak Bupati tulisan si atas genteng. Kalau ben izin Allah, kapan kertas ni kayak kana, ku tak pah banjir Bengkalan. Pah terus. Cang Pak Bupati, berarti margana tulisan ongkur setega tak ojen. Ku tak pah penasaran Pak Bupati. Ayat apa sih tulis? Solawat apa sih sabak? Ku tak pah iki begelem kamar, buka. Tulisan saya kuna Khodin. Terus oni ngebuk napa sih tulis? Kayak ibu tulis nasi kan Palaang Bupati Raja iko ongguan ibu tak percaya sampean coba aja habis kedembangan sampean mun tak percaya takutnya kuking gula bayi geboy nih saya tulis kak 20 hari nih mur kayak ika mun sampean andi acara utiaki gue leku mun tak kirim benda pada tahun nih yo mun tak tal-talan makilakan dengan sampean aja. Coba kerena. Napa hubungan tulisan ki guru benojen hubungan napa tore? Hubungan apa ya Allah? Cok segi ngapa tulis rihlatas syita'i was shaif rihlatas syita. Cok segi tulis ayat sini kami pula beda sambung nale rihlatas syita benojen. Jadi kata tulis dengan ki guru kak. Apa kaitan benojen jabah bisa tegani mur? Tak penting tulisan ini cuma sebagai wasilah. Ken atena saya kena Khalil akretek Allah terus tak ujian Nabi Allah langsung tak ujian. Ini cuma sebagai perantara. Apa napa? Kanjeng Nabi sadabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Paengak Allah dalam keadaan jembar ketika butuh tak usah pen tapi Allah langsung paringin. Kula ben sampean mangken nyembah ke Allah, adzikir ke Allah mun tempona butuh. Semacam burda mun tempona corona beres maki burda tak elang tak tembus berdi setelan. Makanya kula ben sampean mun tak nyelekek ke orang sila depak kadin tu belum tentu depak ke Allah. Karena kula ben sampean make adzikir cuma gen lesan tak depak kateh. Kula ben sampean make nyembah ke Allah cuma ketika butuh, ketika bunga kula ben sampean lepak ke Allah. King mun lebet ke pujuk, saya pujuk ni kampun depak ke Allah. Kula ben sampean pasti depak. Makanya beda dabu. Kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Beda sampean ke sareng Allah langsung ke Allah mun bisa pada ben pujuk jo king mun tak bisa entar langsung fakun ma'aman kana ma Allah pasemak ka orang seorang ni ka semak de ka Allah fa innahu yusiluka ila Allah orang ka dintu bakal ngater gula ben sampean depak ka Allah amin ko bu Allah cengeng tepak kering apa kuel dia cengeng ra paking tak teman nemuring genteng de. Kayak ibu. Jadi ntar ke kuburan beda 4 setan pun terus ekode. Pertama, herah. Ntar berdo. Nomor 2, iya kor 8 deh. Saya bah deki mulai apa kena tahu kok cang padang bupati raja kok. Aja bah kalau kayak ngapa lagi hiji ya. On. Sopo, abu. Kurang 5 menit kan di betul-betul bah sejam. Siapa saya? Nomor 3 kenapa? Tarohum. Targa kantone tujuan tarohum. Beni tarahum bu. Mun tarahum ni ka burung lu. Tarohum patang nisr patang belas. Kau leben ajunan adu aki orang sampun sete. Mun sampean adu aki, sesete adu aki sampean. Makanya gelak dibuna kiai. Napa? Orang sesete ilmu kubur ka din adu ada Allah Subhanahu wa taala. Orang semati tak bisa adu aki abang tibi tak
tak bisa nambah ganjaran king orang semati bisa adu aki sampian buktena kanjing Nabi makon mun libat kuburan pakon ngolok salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun yarudduhu sa ilum kubur ajawab ka sa luar waalaikumsalam artinya napa waalaikumsalam engki sampean mantir selamat dah nika nunjuk orang semati ilum kubur bisa atu aki orang odi meskipun orang mati kadin tak bisa atu aki abang tibi jelas. Makanya sampai bi ulama ijebuaki mun sampean terus lanceng umur mun sampean terus sokia mun lebat kuburan ambu galuh ngolok salam pah ngirim Fatihah kasih mati ni maca kul hutul kalih maca al-falaq sekalian maca an-nas sekalian pasera selebat kuburan ngolok salam pah ngirim Fatihah pah maca kul hutul kalih maca al-falaq maca an-nas orang ni ka ikawiris lanceng umur ben ikawiris soki anapa karena setiap si beda ilmu kubur ni ka atu aki sampian waalaikumsalam terselamat teka kena mantir lanceng umur mak leli buat boleh dina mantir teka hajat amin mun tak nguluk salam bu nih kau mantir bisa ngelakoh amin Allahumma bon tabarruk tawassul tarahum nomor 4 tadabbur mintar ke kuburan anak pebi pak panitia makin kami sebaikan tu minta sebaik masjid boy mun di masjid kan tak usah teh biaya oleh saya ringanan tak usah terpal tak usah pot-repot lapan langsung masuk ke masjid nasi ngibeben tibe edong mari acara ngakan tibe edong ana mi perlu lapangan mi perlu besemak ke kuburan mak le bisa tadabbur ker mikir cek kuleben sampian bekal beli kat kantor ka dadi mun aroma sejak bekal mati bah bisa ngas teteh beni tak oleh lebur ka dunya king tak jeung aja mar ke dunya tak lupa ke akhirat sehingga kuleben sampean bisa siap kuleben sampean bekal sete amal kuleben sampean sejelas tak kira pegek ni kana foto kalau ben entar ke kuburan kuleben sampean bisa siap ya Allah abe para abe semak mun beni nak foto guk lekuk 11 mun beni nak foto seengak sehera kuleben sampean sehingga kalau ben entar kak tentuh siap amal tibi ben nak foto siap pagi mak le bisa nolongi kuleben sampean untuk selamat di akhirat makanya lagi guru dan gula Abu Dabuan sareng Kiai Muzammil Imran gak dintoh mana bi banggalan katina pakai acara haul bitan gule ke bala acara haul ni ke make banggalan mangken jerajah setiap haul bujuk beda pengajian nah king setada mangken banggalan ni ke orang nyelase malam Jumat malam Selasa lambak kan ada haul bujuk king malam Jumat ke kuburan teh ke kuburan lambak ni kan nyelase lambak ribu nak foto lagi bah debat ke kuburan ni ke bala ada kubur na paman na cong kubur na babi ni ing kubur na macam ing nyelasa lambak mungkin napa boleh malam Jumat malam Selasa nyelasa kalau kuna telah santar kecamplong nyelasa kan nyiroro kidul Allah ka bantar ke kuburan setengah jam paling deng kalau gede aja apa kak kubur nambu elang jonge kok elang jak belum tahun tak yentar sekali lambak itu rai kuburan ada berak ketibi mungkin banyak kuburan anyar elang makanya gue sering ngabela setiap pengajian mun sampian adik kuburan naring tua ikan toh lo etar entare terus tak elang gampang carana kebela cek Paulo de Paulo Timur kuburan dia mun Paulo Timur emang kayak sampai kiamat tak kira elang dah cek entare king mun Paulo de kapi ngak dia mun tak etar entare makin tok patok kayak beberapa itu tadi haul bujuk ni kah paterus king nyelas malam Jumat ben malam Selasa sejak sampai pailang cek pun ulama al muhafadatu ala al qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah tradisi lambak sebagus cek pailang mun seanyar bede saya toreh pah kalak sabe putrana kibe mun sampian putrana tak ya ciri nyelas kak kanto cek selagi putrana mun budian sampian saya tak tetek kubur nabi anangku apa sampian tak sempat ngajari mangken toreh mungkin bede kesempatan malam Jumat degel masa seminggu malam Jumat setengah jam tak bisa ntar ke kuburan ni kak kiba putrana mun putrana lagi kiba kuda ku sampean sete ya tapi putrana bu kuburan ni kak ima cak kiasin cak selagi putra mun makin putra tak ke kuburan apa ring tua tak sempat ke kuburan cak selagi anak mun anak libur main HP ring tua nak tak ambu sekali malah lebih bahaya boleh sengaja bi ring tua anak ibriin HP mak le anak tak ganggu tepat malam Jumat jam lah kalau sangat emang bah ngucap mayu kana anak jematan melak emang pinter bah ngalak HP muka YouTube bah ngeklik Upin Ipin kapan Upin Ipin bah bagi kana jong Upin Ipin jong anak bah jog hore ayam goreng embung pinter bah ngucap nak muni lem kamar sih nyala ke pegeen coba kadang langker luar jo anak bah burung ibu HP keluar kapan anak keluar bah cokian labong luar anak di Upin Ipin seeda lemu Upin Ipin
Harap pemya gelak tersinggung kaki bu. Torot dia nabi siapa seorang mencengkok bu. Cak lihat mogok makin gini gerah. Ya makin gini mun gerah. Makin raja mun lecak. Kandana maksudnya bu. Cak selaki anak mun anak sampean libur TV. Apa? Sengaja bikin tuannya paniku TV. Embuk ngapa je nggak isa. Ku tak anak isa bayi deng TV nah. Jaga nak ya. Mun sponsor maring ko olok le ko. Pramila gak dintoh. Anak ni kena bacang ring tua. Mun biar ring tua ipa saya bengkal saya. Mungkin ni bengkalan agak prihatin. Banyak ring tua gak itu lebih penting lagi putra ke sekolahan formal sementara ke madrasah tak pati jurus. Ni kaya bengkalan. Mun ki laku masuk ke negeri ro, ke SD, pandi minyak terakiban sepeda. King rek narik mangkat ke madrasah, mangkat tibi yocol. Kematang seragam bu, ilumari jongkok repot ada komboy. Salumari ipungkar bi anak. Kocana saya yang ku tepak ka kocana bapang lebur pan yang ku nyelem ka piban pengko pengen. Mun ki laku SD pasang aki sileber no. Kapan madrasah rek narik sarung na iro pasang tibi. Cina nak ini umur 7 tahun rosor ngan tibi kolpet pahi kudung mangkat anang debak ke tengah jalan lor ke gulung ke atas boleh. Ajalan boleh debak ke sekolah lor ke gulung ke atas boleh. Masuk ke dalam kelas kali lung-kulung nabi baba ada apa-apa na sekali deh. Kare esen telok dar kelandor. Cak gelak tu kau tepakan angkat kiri bu. Hari segi ontong mun kita sekolah madrasah kita ayur segi ontong. Berde selebih palang boleh. Ka madrasah tak apa sekolah. Isabah dek ke Yogyakarta sebab ke Malang takok tak oleh titel, takok pantua tandik lakoh. Sampai tak sekolah madrasah. Mulai dari Jabah. Tek kiti telah king Quran tak tahu macak. Abajeng kalak Senin Kemis. Bengkalan usum seni kampuran mangkin. Kula selalu ngabala iman keaman. Ya tore potran sampian sebab ke formal. Ya tore patek kiti telah keng sengak madrasah lemah macak kalau pai Quran sing mal macak sampai tinggal laki. Apa napa? Beda mate sama Rinaudi. Ya tore pas sekolah mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, S campur, S degan, S beken, S apa je beki kapi. Mun ko orang pangale ke Jakarta cek pemulai mun tak tega dadi dosen, doktor, profesor, poro onak, poro tahunan, poro segi, poro mun tak tega ditun butun je bambu sa sekolah. Tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Putra sampean beda arkeun keng pelan andi ilmu syariat bentako de Allah. Makiti telah tengki keng mun tak tahu ngaji, makiti telah tengki keng mun tak bejeng sampean ku betering tuan atau tak selamat ketika budian tinggal dunya. Arapa ulama ajabu salahul aba bi salahil abna. Ring tua semate ni kemi pangki cek selamat situng tandana mun anang ibadah mun anang ngabejeng mun anang ngaji ring tua seilmu kubur ni pasti selamat. Anapa tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid karena setiap kelakuan anak iki maki karing tua meskipun tak khusus. Maka tore kula ben sampean ya tore pendidikan formal bateng keng agama tore cek sampai sahabat dibudi tore agama apakah ada selebihna tore karena kula ben sampean pada parlo dunya tengki kak. Bahasa sekolah formal jauh butuh tak tahu bahasa apa ben sampean bingung keng cuman madrasah pakai ada Quran pakai ada mari nak apa lagi ke formalnya pada penting keng akhirat pakai ada karena mungkin tak sekolah formal tak tahu bahasa mungkin bahasa pun tak tahu melas kak karena bahasa ini kata usah bahasa Inggris Bengkalan ben Sumenep lah tak pada kayak pondeng Bengkalan lesoh Sumenep kaso Bengkalan bin makabin Sumenep cin mangancin makanlah jauh deh bu. Bengkalan pada Bengkalan tak pada. Bengkalan Bun Timur kakek keberuk sedo. Sebenarnya boleh bu. Nah, apa nak boleh Madura ben saya luar. Jember, Probolinggo, Banyuwangi. Kasar pada Madura. Keng kasar Madura swasta kan tu Madura negeri. Begitu bahasa nak tak pada. Mungkin apa mungkin? Cepon orang Madura saya kan toh. Mun beda gedang, campur tepung, pahi guring, kudu. Nggih. Coba ke sekolah aja sampean. Kudu nih kan. Tun butun. Kan dah jauh. Ya kata menonton ibri kacang, ibri cambah, ibri situng, rojek. Tanya ke ring Madura sebeda Kalimantan Selatan, pencok. Ring Madura sebeda babian, mancok. Mun pah ring babian ke kuel, buk meleh mancok dua. Ring babian pangut, ring kantong ocak. Tahu sama lelek ngelak tibi kandang. Mereka campur bentong celatong apa? Ini kan pada Madura, negara mereka bahasa, ini kan lah melas. Ini dah bangki. Nih ke Madura pada Madura apa nak boleh Madura benceba cung jawan boleh ring bini kuwen laki na ring Surabaya selaki tak tahu cak kuwen si kuwen tak tahu cak jeba tak ada repot malam pertama selaki ngocak ke si bini dik cekel dik dicekel ya mantelik selaki cekel si bini padahal cang ring jeba cekelir teku aki lah
Ero teguk lere cekel. Kan mar kena bahasan. Si bini ngocak iku weli men trotak andi anak kan masuk KB ta iki. Cang si bini trotak andi anak bulan ki nyaranyar ngocak ke selake. Mas, masuk KB. Oh iya, Dek, masuk KB. Kembar anak. Cang sorbo jemun masuk KB, masuk kapi. Ya ada. Ada cecer sekali. Sejak Ibu, putrana pasakolah madrasah sebab ke Quran. Keng tak usah kelupai pendidikan formal karena pada butuh sepenting akhirat pekada. Insyaallah pada selamat. Amin. Sepertama tujuan. Ya. Cek le budak kita turun le langkap dia. Hana mun dia tak usah nguncang dia tahun datang. Sepertama tabarruk, nomor 2 tawassul, nomor 3 Nomor 4 maki satu sapal mundanya. Waktu Pak Karing Hongkong saya ngaji nih. Situ 2 3 Perang ki boleh. Tabarruk, tawassul, tarahum, tadabbur. Mantar pada oleh kapi. Amin. Sekadin toh sebisa pada Pak. Korang nguncang boleh. Siapa orang bukit? Orang. Cek pada bentang bini kaki buk. Kapan para turun orang. Pengajian maksudnya. Orang lebih nanya unsur orang. Sana usam biar kerja. Ku lagi ya. Ini siapa aki? Beban ni nyama-nyama saya itu aki nak. Lepas kon tutup aslinya gula tak tuman nutupan tukang buka ngedoy compong. Pengajian buk tukang bukang ben Fatihah. Tori pak tutup mantir majlis nikah ngiba barokah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqah. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الروح جوكليبون وإلى جميع أرواح في هذه المقابر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء اللهم اجعل ثواب ما قرأنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران وببركات فجوء كليبون يا الله وبجاه فجوء كليبون اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة اللهم إني نتوسل إليك بفجوء كليبون يا الله اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الطير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور أحمد سيد المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.